Number 4. Or say enter his gate with thanksgiving. Inti anapay minimum ni ope free ride but modern day riders is a wama de pacho. Se wuda onyame asino or say enter his court with praise. But modern yi irade ye na tontum onyame na ka bibichire irade. Orofo bra ye da na jofen na ye nim se ne ye da ye. Minim ni awo fam. Me papa ski na sema yo taka onyame ene wonwie ye nti na woda so ti ase. Baby a wutie mi free bia me din chia kese e de mawo. Ebia wo dey good morning. Ebia wo dey good afternoon. Ebia wo dey good evening. Enti baby a wo bia ene senia onyame ama wonchi aye enti senia wo de tibia anapen medinchi akese e de fro e de brawo anapen minim ni awukom menim senia wabemu ebu menim senia hu ni pe bia wonu omusan but me wa ha se mema we hunu se ni awufemu bia nyame wo botai e de mawo ni pe bi ohun omo se omo ye watamfo no nyame e form so e de we ko the next level anase wo destiny dachi nkra bia na wo de fi wiase e de wo de fi asama no bae no nyame e masa nkrofo we epian e de akoho enche bia me no beko onyankopon asemu orofo enana pay me pese o sesan perception ana say adwen a wo efa nipa bi ho me no ebekasa e de afa onu bia ye friend Joseph last week na me no ka bibi efa Hebrew fo nkwala miensa nipa di wo ho konkonsa wo ho se nipa bi wo na so di ho konkonsa na onim se opian e de akọ next level empa mebre so bi kokan ye ho asem bia na sa nipa na be ye tamfo batade ba ko pe na mpesa oti ase wo abra bo a wo mu wiase wo mu yi ni awufam bia wo hia nyame nenim pa you need the presence of God. Senior last week you don't need money to transform your life. But se unya onyame nani mpaka ho a ade bia wo ye no ebetumi esiwie. Se onyame nani mpaka ho a nia ebusuan ntumi aye no betumi aye. Se onyame nani mpaka ho a nipa yo madwen se o meton wo a nyame ebe hwe sa ntone no so pegya wo de bebi ekron empire me pese obo obosumi mu ntina mkoso ame no kasa no esanse obosumi mu na mabi wo ha mpese otumi hunu na otumi gina so ba kwa me pese hunu say you must be loyal to God also otumi dunu kure na otumi gina ede ma nyame na otumi du hu nyina to nyame so enti me no ebeko onyame asem sisia yesene aye mame eka say God is a great God. How do you also see God? Ebia hu nyame say nyame kopon ediwe hwammo but ye mame de ohun say God is a great God anape yasem no ebeko ewie no ubehun say God is really a great God. Ni anyame eye no nipa bi entumi entiase. Good morning once again. Meno na yanko Genesis chapter 37. Anape meno kan verse number 5. Ne bia me jump wako verse number 18. Na afi meno be wie ewo ebia bohu story no obeti ase. Yanko Genesis chapter number 17
verse number 5. Mpacho me kan obrofo kasem poto kasem. Joseph had a dream. When he told it to his brothers, they hated him all the more. Verse number 18. Verse number 18 so. But they saw him in a distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes that dreamer, they said to each other. Come now, let's kill him and throw him into one of these pits, and say that a ferocious animal devoured him. Then we will see what comes of his dream. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hand. Let's not take his life, he said. Orofo enana pay me koso mama wati asese wa sitremu wa brabomu no nyame wo kwan a ofaso eda obia ni destiny anaso ni nipa no ekasa nyame betumi ni wakasa enana pay wo preaching ya me preaching mu nyame betumi ene wakasa wo bra me sorry na se Methodist for ba omuno be kasa nyame asem no se nyame no kasa nyame betumi ni wakasa enana pay wo bra Methodist for wi a bishop owusu ansa ebetena konwa no mu a nyame betumi ene wakasa nyame po betumi ni wakasa wo bra bishop ewie ni program no na Adom 106.3 also na se Adom FM etumi eba out with the news no a nyame betumi ni wakasa orafutie nyame ni Joseph ekasa wo daisuom ema nyame ma Joseph hu se nyame ebema no ababeyo obrempon na o meyo obrempon keke namom obeye ni patitire a ni nuanom na ebusuafo empo ebeba behye nase nipa bebre betumi akase Joseph ekoya Joseph faso so daye no kan ne daye kire ni nuanom no na kese Joseph onyiniye he acted immaturely sa na bi obi badwen nemo me pese o tese ekwam bia ne tibia bia wo fam ni nyame enim ne enti a wo fam wasetenemu wa brabomu ansa obetumi edu next level bi no ebi wo ho a wo hia wo busuani eti se Joseph ebusuafo e mo mo atano wo mo ayo adeyaya na bia wotumi ade wo fifie ho na ni nyina mu no ne nyame ni mebi ode wo but ade ba kwa me pese ohunu se hunu ni esi ni nyina no ede ne butaye anyame wo ede mawo anapa minim ni akom minim bebi a woda minim ni obi aka kirao minim ni esi wo fiduanum minim ni esi nti ayetumi apamu ede fifiduanum minim bebi a wedru ene epo bi anipa abode afo ho but Joseph tu ni dae no Bible say ni nuanom ebetane no enti adumre bi a ne papa esoma ne se feduane koma nuanom a wo sere so mo hwenwan oravo for you to get to your next level nyame ahihye de ma no bro ho say you are going to serve even in crofo wo mu tan wo no enkofo empewasem enkofo wo mu de wo mu dwi nyina ne say yen you famfiri ho no san crofo no you humble yourself and serve them if you say nyame di nkofo bi bo abrabo mu ani wo mu ye no orofutie wo bom paye ta we out abo eruade nipa wo tetemi nipa wo ha me nipa wo mpem eruade kunuma me batu nim no ye nipa bi a nyame fa no so ama wo destiny etumi abem. You need to know certain people in your life, they are your destiny helpers. Last week me ma hu say sahibu fo nkwala miense we ayetan wo mo no yetan san kwala we ama yeduomu eyede ekogu ejem but no they don't know say nkwala we awiata so say they are going to womasum nyame na mo mbo mo asemfa ma huni no mu nim say wo mo tan nkwala we ema nkwala we abe future leaders Bible si wo mo yede ebe promote wo mo ema san krofo no ankasa ebusuafo megidi se wo mo kaye no
womu be hye nkwala yase orovuti they hated Joseph one time Joseph but me pay me person me bomo in na pay brown mu Joseph wa womu yese Joseph abrantie we sabri ye bekum no Bible si ni nua bi pie mu a ni nua ne ye fa ne Ruben ema Ruben kasa se ma ye nkum ye nua nchi ne mojangu me pay bo ne se tibia bi a wo fa mu na pay ni a wonim ni asesa wo ye edu love bi a ni pa nyina so retia no onyame ema Ruben bi enkasa emfa ma wo adwuma mu ho onyame ma obi nkasa ma wo abusuano mu obi enkasa ma wo abrabo a wo bo nyina mu wo school ho bebi a wo bia amanane ho wo me mpa bo ne se si abopo boni bi e de afa ho a onyame ema obi enkasa ma orofo nipa empe wasem mpasoti they are pushing you to your destiny. Esanse baby obedu bia na sese oduru no ewo bibi ho sese du duru ho menu ka se obi ni destiny sese oduru ho no esese ofa plane no kopia brochire sane ebe betumi aduru ho obi su ni dia ne se esese onye adwuma eye ewo multimedia obi su ni dia ne se esese otumi kopia abamu na president emma position obi su ni dia ne se esese otumi ko school no suade na ni certificate e push ni de ko but obisu ni dia se esese ofa ohaw ni amaniemu sane be opportunity bi ba situation ba na so opportunity bi piemu asa nipa no etumi ade ada ne hodi amachade ni nipa bi anyame de asie ni mu no wetumi ade ne di Bible say at the age of 17 and a branch so die nemo bonsam tocha no etete no for 13 good years menim ni awfo menim fidudu edi but mpeso hunu se nyabotre twenyame you see Bible say Joseph for we mu nyina no the favor of the Lord nyame adom ewo no so nyame ngosra ewo no so you see nyame di nama bi di esie mu a opese BBC na se bibi ni sia na saade a nyame di esie mu no wotumi ade ne di ama position bi ese onya no wotumi enya mempa bone se obi bebo mpaye se adwuma mu ha mi woi ewrade ei mendu level bia wunyame be pejame na dia odi esie mi mu no etumi epie we amama kai bra me join Assemblies of God asafo na edu mpempensu bia ye to abama me be youth treasure a free home ko join board but it got to a time na nipa knowledge na wo me mu no na nya adwuma ye. But situation be see ya, then it happens say, and na sa situation yes there. Ye hear obia, oh ye owo nimdia obetumi aye. That is the time wa asafono ebedum pempenso bia. Ebe mu say the accounting background na me wono esese me de me di adwuma. Menim ne awo ene bebi a wokopie. Bible say ye time Joseph ani ema ye ton ni nuanom ton no. Ni nuanom ton no. Afe wo Santon Joseph ema ni kopie Egypt but bra Joseph kopie Egypt kopie Potiphar efie no Potiphar ye enso ma Joseph atiti Joseph saka Joseph ni ne beda but Joseph kopie prison orobuti wo prison Joseph yobia na nyame di adoma chede eye daye odi adom no Joseph to me so die Joseph to me chere die ase but Joseph ne talent the gift and media man no Joseph the gift we be ye adwuma wo prison minim nia wo ene nia opesa wo ye but me person who say e bia na na pe wo prison e na wotie me nipa bi ama wo kopie prison but nyame nim the next level be obe pagya wo dia akọ enti ade bia obetumi aye achade bia nyame dia domo bibia obetumi aye dia buo nipa bi e bia nya wo mfom so wo mfom ye ene wo kopie ho orafo nyame nini wo so wate at the appointed time nyame bema we pie ti me say at the appointed time nyame bema we pie you see Nelson Mandela ekopie prison from prison obeye president nipa be bia ko prison of prison by no wabeye ni petitri e bia wasafum ye discipline wo ne but once in a serve discipline maybe the next time you are going to be the pastor of that church ye discipline you ha won ti ase we hear nipa bi man push you to your next level ebetumi ayo mame ebetumi ayo nua ebetumi ayo papa ebetumi ayo wadanfo for classmate
ebi omu be werɛ firi Bible say Joseph kyerɛ saa dai we nyina ase no nipa mienu ana da prison yekokum baako na ye ja baako na baako aseso kasama na ne wie firi no oroftie nipa bia why embittered ubuefu nipa bia na wakoma eya uya se wabua nipa bi na nipa ne nka da bi enti se wait for the appointed time nyame ewo biri bia obepejao yes, and you any party through, but in Yame prepare, Yamin said you are not matured. It is so cow, Nana, so push you to Kotu position, Bia, Ubegu and Massey. Ebias and ne Nipa Bia ni through. Wow, what doing us? Hey, Nipa Webwa Buani, Metuan school fees, Mastrani, Mania Maya, Nipa Brabumna, and then Nipa Wea minister, Nipa ni free me. Hey. And then nipa we nyo juma ye nipa ni we frame no you see nipa ni we free but nyame e prepare nyame pesa we matured nyame be ma situation bi asia nipa na ni we free no obeka o and na me mpa bo ne se mate bi we free wa o we ti mi ni we free wa o nyame e ma obi enkai o me se enana pay am na o kasei o nyame ma obi a ebia wabua ni maneko pie amanane wako pie abocha sabre nipa ni ntumi mboa we but nim situation na nipa ni fam no oti ase nyabotre at the appointed time nyame be pejao enana pembe so oti ase enye nipa wa brabo mo wadwini se wo mo town na wo mo ye watanfo but their instrument that God is using them so that you can get to your next level. Bible say ebrebi sunya God created a situation, a scenario. A kwenjebis besi binyame ma bebisi ye. Pharaoh so die. Na ne die no na unya asechere. But you see, woni nyina mu na bonsam tete Joseph no. Na nyame e de achede a eye die enkyerase e de ahye ne mu. Tie, unya hunu ye. Me pese ohunu na bompa se Urade, ade bia wo de esie me mu. Any deposit, any gift a wo de amama Urade ma gift ni pie. Na sexa gift ni pia mani penya so mfaso Urade ma sa gift no empega me mfa come next level Urade ni ami fami minim se wo unim ni ami famu unim how ni amani ami fami na mo wo butai Bible say bra Joseph fa we ni nyina mo no afi nipa na na wie firi no ne wo praising no boa no na nipa ne pie na nipa no obi sambe ye ne dwuma na ne wie firi no o say nana ene makai ene obi enka wo de hye anim mesi enda na pe a wotie mende obi enka wo e wo panin bi anim a man of influence nipa bia ote wasem a obetumi epegya wo what I say obetumi akawo na so akawo so be a solution ye mu bebro ho ye bua nipa bi ye so wo bibia de amobia we are demanding for say nipa no betu ayenka but do baby a o sum but o sum no bepegya wo Bible say e ba ne sa no ohene say okay so be wo prison ho na sende waka wo bone a waye nipa no na se sa nipa no betumi asesa me atumi akire dan na se dia munkofa nipa ne mbra na munkofa nipa no a mamumfa ne mba keke Moses san entire orofuti me pese o ti asese se nyame pese o pegya o de ko the next level a yemfa dressing bia mfko bebia kekewo wuntumi nkopie o mampeni anim with any other dressing what I say o dressing bia o dress o say matric Jesus o dressing bia o dress o say no o say Moses san entire munyi ni tiri wina efu no munyi me mpese o de ni prison atare ni beba ene onyame be obi o de hye me se onyame be sesa obi entire nyame be sesa opposition chai Bible say Joseph yede ni kopie no kire dan na se e de kire Pharaoh unim story ni nyina na nia Pharaoh ka kire ne se abrantie se wotumi a kire da yase no wo mamehu se achede awu mu no eye nyame ne dodum odofo bronho ase na jai se nyame pegya okodu level bia wo ye ne se wa na wa ye sa de no ba Joseph se nyame ene de sa achede ye bam nyame de be kire wo dae na se ene nyame nam no so kire dae na se afi Pharaoh se wotumi aye we a ebusua ye wo bi wo hɔ a ye betumi ama no di bibia na apart from Joseph what I say, you see,
na nyame Joseph ni ofa mu nyina na bonsam tete ni nyina no nyame de dae enkyra se de adom no number 1 number 2 nyame asan so adom no nimde a yebetumi de behwe oman so. You see, number 3, na nyame asan adom no nimde a se sa nipa we etumi ebeye opani a obetumi ahwe ebusuan ni nyina so. Bible say at the end of the day Joseph was promoted from prison obey a prime minister. Orofo nipe bi eba wa brabom. Just pray. Say, rather let me know why this person is in my life. And stop praying paya obo udi dumi nipa. What you say? Isan se nyame di sa nipa no e di push udi akọ your next level. And any situation be ebisi no bompa say rather what should I do? E dey no person menye. Uti won obi wo ho a me no kasa nda na pay. Situation bi a ABC na promotion beba no eye bra ye be demand for your certificate. Me pacho add value to yourself. Joseph ni de na ye dae but also de me bisa wo say ne ye bisa wo say de na wa e de na obenya de bema e bia na sabri abane so mampeni be kai na so to nsa fro no be ma position bia. Do you have a certificate? You don't have it. Oti ase pe bibi a be ma se situation bi pie opportunity be pia, you'll be able to grab it. Money pa wa brabum ye bibi tiawa me hu so mo watamfo, but rather hunu say they are pushing you to your next level. Isanse nyame wo kwan a esese ofa obia na odene du bebi esese odene du. Me de usi wo ha ene anape na me pa a kire se koso bompae se ruade situation bia me fam no o how bia me fam amane bia me fam no ma wotumi nye kese ewo me so. Ruade ma me hu ni amenye se ne be ya okwenye bi beda ho a metumi ma occupy that position. May the Lord bless you nana pay. Nyame ntine ni mu nkyerɛw. Nyame manu ensi uye. Ensi ukraye. Ensi obusuaye. Eye osofo Eric Ampiao ena anapei meneo ache onyame aseme. Enti sabre medeu esi. Enti medeu sino nati sa enjumwe sene beya ebeboa wabrabo nama ukraso etumi esi.